Yes, reka tubifurize ikaze abakunzi b'Intare Official, muraho mukomeze mugubwe neza, mugire impagarike n'ubugingo, mugire imana n'amafaranga. Ibintu byakomeje gukaza umurego, ibintu byakomeje gukara ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho abarwanyi ba M23 bakomeje kwigamba kwivugana abasirikari benshi b'ihuriro rya FARDC, Wazalendo, FDNB, FDR n'indi mitwe yose ifatanya nabo muri point zero mu gice cya Minembwe. Rwose imirambo na Karundo, imihanda yuzuye, insisiro rwose ziranuka, ndetse n'abandi benshi bafatwa matekwa. Ibyo n'ibindi rero turaje kugira ngo tubirebere hamwe. Ibiri kubera duhase byo byaba byitwaye gute bakunzi bacu? Turashaka kugira ngo tuze tubabwire uburyo mekanizme za hariya Doha uko byitwaye nuko bimeze. Monisco nayo ngo yongeye kwemererwa kongera kugaruka gukorera hariya muri Uvira. Colonel Apoko Bangala Michel nawe hari ibyo yemeje ko ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23 ryabakoreye agashya hariya muri Minembwe bituma bikuramo. Haje kugaragara indi renforcement ikarishe hafi ya Rwitsankuku point zero muri Kananda ndetse na Fizi no mu gice cya Baraka. Ibyo ngibyo byitwaye bite? Amakuru atugeraho se yaba ari ay'ukuri avuga ko abarwanyi ba M23 40 baba bamaze kwishikiriza igisirikari cya FARDC. Ibi n'ibindi rero nimujye kure yacu, muraje kugira ngo mubyumve. Hano mbere yo kugira ahandi tujya, turamanza turebere hamwe uko byitwaye hariya mu bivugwa muri Doha muri Qatar. Doha muri Qatar se byaba byitwa ute bantu banjye? Ibiri kuhavugwa se bimeze ute? Amasezerano murabizi ko icyambere leta Kinshasa yari yamanje kwinangira, iramanza yanga kujya hariya hantu, ariko nyuma iza kwemera kuhajya. Ikimara kugerayo se byagenze gute? Ikimara kugerayo byagenze ute mwugaheka mwe? Ibyo rero nabyo nibyo tuje kugira ngo tubagezeho. Monisco nayo ngo yaba ngo igiye gusubizwa, igiye kujyanwa hariya mu mujyi wa Uvira. Umujyi wa Uvira mu gihe yari yakomeje kwihagararaho ikanga kujyayo, ariko ubu ngubu yemeye rwose ko nayo iraza mu bafatanyabikorwa n'ubundi bagomba kubungabunga amahoro n'umutekano nubwo byari byarabananiye. Hano hari ibyo bamanje baganiraho n'ubundi bumvikanaho, ndetse bamanza kuko baramanza bagafata izo nshingano n'ubundi bakaziganiraho. Bamara kuziganiraho ubundi bakabona gufata inshingano zo kugira ute, inshingano zo kurebera hamwe uko biri buze kugenda. Tumaze twareba uburyo baganiriye. Ahangaha rero ni ibyagiye bitangazwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Katari, aho yatangaje ko inama iri kubera Doha igamije gusuzuma ishyirwa mu bikorwa by'agahenge kari hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Alliance Fleuve Congo M23 binyuze mu buryo buzwi nka cessez-le-feu, harimo na verification, mécanisme de verification biri kubera hariya Katari. Yakiriye mu nama y'umuhuza mu bibazo by'umutekano biri mu burengerazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni inama yahuje impande zombi mu murongo wo gushakira hamwe umuti urambye w'amakimbirane akomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko hagamijwe kugabanya umwuka mubi w'umutekano n'intambara byugarije aka karere. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar yatangaje kandi ko leta ya Kongo n'ihuriro Alliance Fleuve Congo M23 byashyize umukono mu nyandiko ikubiyemo imirongo migari igena ingingo ziganirwaho n'uburyo ibiganiro bigomba gukorwa. Iyi nyandiko yemejwe n'inama mpuzamahanga y'akarere k'ibiyaga bigari ICGLR. Iyi minisiteri yongeyeho ko impande zombi zemeje ko
zemeje kongera gushimangira ubushake bwazo bwo guhagarika imirwano hashingiwe ku mahame n'amasezerano yashyizweho umukono tariki 15 z'ukwezi kwa 11 2025 i Doha, aho byemeranyijwe ku guhagarika intambara no gutangiriza inzira y'amahoro. Mu itangazo ryashyizwe hanze mu ijoro ryo kuri iyi tariki ya 2 nijoro z'ukwezi kwa 2026, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar yagize iti impande zombi zemeje gushaka ubwazo bwo gushyira mu bikorwa byuje ibisabwa byose byemeranyijweho mu rwego rwo gushyigikira amasezerano y'amahoro. Iyi nama yitabiriwe kandi n'abahagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe n'indorerezi, ndetse na Togo nk'igihugu cyahawe inshingano zo kuba umuhuza mu rwego rwa African Union Africaine. Yitabiriwe kandi n'abahagarariye ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye buri muri Congo MONUSCO, ndetse n'inama mpuzamahanga y'akarere k'ibiyaga bigari. Abitabiriye iyi nama bagarutse ku isesengura ryimbitse ry'uko umutekano wifashe muri Congo, by'umwihariko haganirwa ku mbogamizi zigamije kubangamira ishyirwaho ry'amahoro arambye mu burasirazuba bw'iki gihugu. Bashimangiye ko hakwiriye gushyirwa mu bikorwa ingamba zifatika zigamije kunoza uburyo bwo kugenzura no guhanahana amakuru mu murongo wo kubahiriza inzira y'amahoro no guhagarika intambara burundu. Hanasesenguwe kandi ingamba MONUSCO na ICGLR byashyiraho mu kugenzura no kwemeza ko agahenge kari hagati y'impande zombi kubahirizwa, aho hagaragaje umuhate wo gufasha izi nzego kugira ngo inshingano zo kubungabunga amahoro zirusheho kugenda neza muri aka gace kamaze igihe karazahajwe n'intambara. Byemejwe ko MONUSCO yasabwe kohereza ingabo mu mujyi wa Uvira hagamijwe kugenzura ishyirwa mu bikorwa by'agahenge ku mpande zombi, ndetse no gushyiraho imiyoboro y'itumanaho izafasha koroshya no kunoza ibikorwa by'ubugenzuzi. Tariki ya 10 z'ukwezi kwa 12 2025 ihuriro rya Alliance Fleuve Congo niho ryafashe umujyi wa Uvira ku itariki 17 z'ukwezi kwa 2026 ziwuvamo. Ibi rero ubona yuko ari ibintu n'ubundi bidasanzwe, niko njye navuga. Ubona ko n'ubundi agahenge wenda gashobora kuzubahirizwa, ariko nkongera nkibaza ikibazo kimwe nge nka Bemba. MONUSCO imaze imyaka mbere ya independence, MONUSCO yabaga muri Congo. Ubwicanyi bwabayeho nyuma ya independence bukomeza kubaho, n'ubu ngubu bwari buriho. MONUSCO yakoze iki? Imyaka ishize intambara iriho, MONUSCO ko yari ihari, MONUSCO yakoze iki? Akomeza ngiye kwibaza, ubundi MONUSCO izagera kuki? MONUSCO bizayifasha iki? MONUSCO izadufasha iki? MONUSCO izakora iki? MONUSCO nizakomeza kwibera MONUSCO igafotora n'ubundi yo ikohereza amafoto i Burayi? Ibyo nabyo ni ikindi kintu cyo gukomeza kwibazaho ngewe nka Clever Bemba, kuko nge nsanga MONUSCO nta musanzu ku bijyanye n'amahoro MONUSCO yigeze itanga, kandi nkabona ko nta n'uwo izatanga rwose. Abantu dukomeza gutegereza ko hari icyo tuzabona kuri MONUSCO ntacyo bizatanga. Nyuma y'aho ngaho rero inama yakomeje n'ubundi hariya igira ibindi igeraho. Ahangaha ni hariya muri Qatar, n'ubundi niho tugikomereje. Ni guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo bamaze gushyiraho umukono ku nyandiko y'ingenzi ishingiye ku myanzuro
wafatiwe mu nama mpuzamahanga mu karere k'ibiyaga bigari igamije gushimangira inzira y'amahoro arambye burasirazuba bwa Kongo. Nyuma yo kuganira biriya bakareba imbogamizi n'ibiki, baje kugirana andi masezerano bamaze kuyasinya. Iri sinywa ryabereye i Doha rikurikiye inama ya mekanizme ishinzwe gukurikirana no kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge hagati y'impande zombi. Iyo nama yateguwe na leta ya Qatar mu rwego rw'imbaraga ikomeje gushyira mu gufasha no gukemura amakimbirane amaze igihe burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Impande zombi zongeye gushimangira ubushake bwazo bwo kubahiriza agahenge no gushyira mu bikorwa amasezerano ngenderwaho ya Doha agamije amahoro yasinywe tariki 15 z'ukwezi kwa 12 2025. Ziyemeje kandi gushyira mu bikorwa mu bwitange n'ubunyangamugayo inshingano zose ziteganywa n'amasezerano mu rwego rwo gushyigikira no kwihutisha inzira y'amahoro. Iyo nama yitabiriwe n'abagize mekanizme inakurikirwa n'ibihugu biri n'imiryango mpuzamahanga itandukanye birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe, Repubulika ya Togo nk'umuhuza wagenwe na UA ndetse n'intumwa z'umuryango w'abibumbye binyuze muri MONUSCO n'inama mpuzamahanga mu karere k'ibiyaga bigari CRGL. Ni CRGL barabishyize mu cyongereza ni GRALAC. Abitabiriye inama baganiriye ku ishusho rusange y'umutekano, hibandwa ku mbogamizi zikigaragara ndetse n'amahirwe yo gukomeza inzira y'amahoro. Bashimangiye ko hakenewe ingamba zifatika zo kongera imbaraga mu gukurikirana, kugenzura no gusangira amakuru hagamijwe gushyigikira neza ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano. By'umwihariko abagize inama basuzumye gahunda za MONUSCO na CRGL zijyanye no gushyira mu bikorwa mekanizme, banemeza ko bazakomeza kuziyoboka no kuzigenera uburyo bukenewe kugira ngo inshingano zazo zigenwe neza. Banahaye MONUSCO inshingano zo kohereza byihuse itsinda rya mbere ry'indorerezi mu mujyi wa Uvira mu rwego rwo kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge mu minsi ya vuba. Hashyizweho kandi imiyoboro y'itumanaho izafasha mekanizme gukora neza no kuzuza inshingano zayo. Hashingiwe kuri izo mpaka n'imyanzuro yafatiwe mu nama, abagize mekanizme bemeranyije ku by'icyiciro bikurikira bigamije kongera umusaruro n'imikorere yayo ndetse no gukomeza gutegura neza inama zisanzwe zizajya ziba muri uwo murongo hagamijwe kurinda no gutsimbataza amahoro arambye mu karere. Iyi ntambwe ifatwa nk'iy'ingenzi kandi itanga icyizere gishya ku baturage bo mu karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko abo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma rero y'ibi ngibi byabaye, ariko haje kubaho ikindi kintu ubona ngewe mvuga ati ibi bintu bizubahirizwa koko, mu gihe ubona ko igisirikare cya FARDC gikomeje kwiyongera hariya hafi ya Rwitsankuku, bakongera abasirikari hafi ya Point Zero, bakongera abasirikari hafi kwa Murima, bakongera abasirikari hafi ya Kananda, ndetse abandi bakaza Fizi na Baraka. Abo bose bari kuzana ibikoresho ubona ko baje kurwana, mu gihe izo mekanizme ziri kubaho, ariko hari kubaho renforcement. Ngenge mvuga ngo ibiganiro bishobora kubaho, ariko ibiganiro uko byabaho kose biba biri gufasha uruhande rumwe na rumwe kwipanga no kwitegura. Ubu ngubu ngewe navuga ko bari kwipanga no kwitegura. Uruhande rwa Kinshasa rwose uri kumva ko ruri kuranforusa ndetse no gukusanya amadrone ndetse n'ibifaru. Kabona ko intare za Sarangwe nazo ziri kwikusanya mu bindi bice bigiye bitandukanye, yaba muri Rubero, yaba ndetse no mu bice bya hariya muri za ntuza iyo hirya muri Warikare. Ukabona yuko
bamwe bari kwikusanya ku ruhande rwabo n'abandi bakikusanya ku rundi ruhande. Ibyo rero nkabona ko iyo mekanizme n'ibyo ngibyo byo barimo hariya Doha ko bizajya bishira hariya, kuko n'ubundi uko bajya kuganira kose ntabwo ibyo ngibyo njyewe yino ntambara ntabwo mvuga ngo izashirira mu mpapuro. Ino ni intambara izarangizwa n'isasu rwose. Ubona ko ni intambara y'isasu, ntabwo ari intambara y'ibiganiro, ni intambara izarangizwa n'isasu. Ngewe rwose nicyo kintu cyo nababwira kimwe. Murumva ko n'ubundi rero iyo mekanizme n'ubundi ngewe ndavuga ko ari ibintu bishobora kuzagorana rwose, ntibizagire n'icyo bitanga. Ibintu rero biracyakomeye hariya mu misozi ya Minembwe nubwo mekanizme bazivuga. Amakuru aturuka rero avuga ko intambara n'ubundi yakomeje gukara, aho habarurwa. Nuko ni intambara yabaye ku munsi w'ejo muri Minembwe, yari ihanganishije M23 MRDP twirwaneho ifatanyije n'igisirikari cya M23 hariya muri ho plateau ya Fizi. Amakuru yemeza ko FARDC na FDNB na FDLR Wazalendo imbonerakure ngo bahuye n'uruva gusenya, aho baje guhangana na M23 batatse hariya mu misozi ya Minembwe, ariko muri ho plateau ya Fizi barakubitwa mu buryo buhagije. Ni imirwano yari imaze iminsi 5 itagenda ivugwaho rumwe, ubona ko ivugwaho ibintu bigiye bitandukanye. Muri ibyo bintu bigiye bitandukanye rero ngo umwe mu bakamanda ba Sokola ya kabiri ya Sud Kivu ejo ku itariki 2 z'ukwezi kwa 2 2026 yatangaje avuga ko abakombata cyangwa abarwanya abasirikari ba FARDC na rya huriro ryabo 36 bishwe, ndetse 12 baza gufatwa n'intare za Sarambwe n'Amadubu. Baje kubafata, amakuru niko nyabona, ngo baje kubafatira hariya. Ndetse ngo hanagaragayemo Wazalendo bakiri bato mu bafashwe. Amakuru aturuka hariya nuko hagaragayemo Wazalendo bakiri batoya, Ikindi nuko muri bariya 36 bapfuye harimo 12 bo mu gisirikare cy'u Burundi. Kumva ni harimo 12 bo mu gisirikare cy'u Burundi. Abo bose hamwe wagenda ukareba umubare wabo ugasanga ko umubare wabo n'ubundi ukomeje kuba munini, umubare ukomeje kwiyongera. Ngo ibikoresho byafashwe ni byinshi n'ubundi, ko nk'uko bitangazwa na Koloneli Apoko Bangala Michel, yemeje ko babuze ibikoresho byinshi bya gisirikari. Uriya ngo niwe komanda interime ushinzwe secteur opérationnel Sukura ya kabiri muri Sud Kivu. Ibyo yemeje rwose, yemeje yuko ngo bahaburiye ibikoresho byinshi. Amakuru akavuga ko batakaje icyo bita za Kalachnikove, batakaza izo bita mitrailleuses PKM, batakaza za lance roquette SPG 9 na RPG 7, ndetse batakariza amabokse menshi y'amasasu. Baza no kubura ibindi bikoresho n'ubundi bigiye bitandukanye, harimo amasheni, harimo amabokse, harimo amabombe yo mu bwoko ya za Katyusha, amarokete n'ubundi atari lance roquette, amabombe ajya muri lance roquette, muri SPG no muri za RPG. Ibyo byose rero batakaje ibikoresho byinshi ku buryo bavuga ati twarahatakarije. Bamwe rero bakagaragaza ko leta ya Kinshasa ngo yivanye hariya
Ayo ni amakuru agenda avugwa n'abantu bamwe na bamwe bakavuga ati ngo leta ya Kinshasa ngo niyo ngo yabiteguye ngo iravuga ati ngo reka ngo twivane ngo ahangaha. Aya ni amakuru ngewe mvuga ko ari amakuru atari ay'ukuri, kuko sinzi ko hari umunsi n'umwe mwigeze mubona leta ya Kinshasa ivuze ngo ikoze leta zindi byayo byo jya yibeshyera ikavuga ngo iri gukora reprise strategique, ariko ndemeza ko na reprise strategique yari yabaho kuva uru rugamba rwatangira, ahubwo reprise strategique zibaho nuko baba baneshejwe, bamara kuneshwa bagahita babishyira muri cya kindi cyo bise ngo ni reprise strategique. Uko mubizi umu FARDC wakwemera gukora reprise strategique atarashwe n'uwuhe, baba bagashinja bavuga ko ngo habayeho ngo mama 23 ndetse na twirwaneho ngo bakuyemo uniform ngo baragenda afata imbunda barangije bigira mu baturage ngo bamaze gupanga ko barajya kubarasa bari mu nzu. Ariko niyo waba ufite ubuswa mu mutwe, ninde wakubwira ngo ujye mu nzu urasire mu nzu? Wowe ngo baravuga bati ngo dushobora ngo kugenda muri buriya buryo, ngo twamara kugenda muri buriya buryo ugasanga ngo twishe abaturage. Wowe kugira ngo twice abaturage rero ngo twahisemo ngo kwisubirira inyuma, ngo turagenda ngo dukora ngo reprise strategique ngo kuko ngo twabonaga ko ari byo ngo babyaduhereza amahoro n'umutekano. Urumva? Ngewe rero iyo reprise strategique sinyemera, ahubwo nuko bakubiswe. Gusa amakuru yo agakomeza aza atubwira ati hariya ingabo za FARDC koko zakomeje kuza ku bwinshi, ziri kuza kwiranforsa kugira ngo zirebe ko zazongera kwataka bundi bushya, ndetse na bari abantu babo bafashwe bugwate, ndavuga bafashwe matekwa, ntabwo ari bugwate, ni abafashwe matekwa, noneho bakareba uburyo wenda babasubirana. Bose barabasubirana, bazi ko intare ntabwo ari abana, intare ni abasirikari mo gahekamwe, amadubu ni abasirikari, ntabwo baba bagufashe noneho bamara kugufata ngo barongera ngo bagire ngo baragira ngo biragenda gute na gute negative. Nabo bafite uburyo bagomba kubikora, ukabona ko amakuru n'ubundi nk'uko wenda nabigarutseho za hafi ya Rwitsankuku na point zero no kwa Murima, ubona ko bari kuramforusa abasirikari, mu gihe hari haza bibogobogo byo murabizi yuko harimo igisirikare cya FARDC kishi ndetse n'abarundi benshi. Ibi byo kuba bari baravuze ngo bakoze reprise strategique, bari bakoze iyo reprise strategique se kugira ngo bajye kuzana izindi ngabo mwogahekamwe? Ibi byose ibi n'ibindi nibyo abantu bagomba kurebera hamwe, abantu bagomba kurebera hamwe, noneho tukamenya ngo aba bagabo ibyo bari kuvuga ni ukuri cyangwa si ukuri. Ibintu rero biragoranye cyane, ibintu rero n'akasamutwe, ibintu bikomeje kuzamba, rwose. Twumve ko ibintu bikomeje kugira ute, bikomeje kuzamba. Ibintu rero ko abantu babikeka, ngiye nibyo nyavuga, uko babikeka ntabwo ariko biraba. Reka twisimbagurikire, ubundi zaba izo FDLR ziri gupfira hariya, yaba mwagiye mubibona nk'ubu mwabonye kugira ngo ni umujenerali harya, ni umujenerali kandebe, ni umujenerali wo nabonye bari bagiye gushyingura, ariko ngo yari bamwita ngo ni Mazishi Fizi, ni muri Fizi. Maimai anayejita Chabo Boyengelo alias Sebatusi, mtoto wa tembo wa FPDC mtetezi wa muteritwari ya Fizi. Uyu nguyu si bamwishe, uyu nguyu nawe yari umujenerali autoproclame, kugira ngo mujye mwemera ko urugamba ruba rutaboroheye, aho muzajya mujya gusanga mugasanga babandi bitwa ko ari abayobozi bakuru, abo ngo ni abajenerali n'abandi bagiye bakomakomeye, mugasanga mu bice bimwe na rimwe bapfiriyemo. Mujye mumenya yuko wazalendo baba bakubiswe cyane bagapfira kuri front,
mujya mumenya yuko FRDC yahuye n'uruva gusenya. Aha ni ibintu rero ubona ko ari ibintu bikaze, ibintu ubona rwose biri gufata indi ntera, ahangaha mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari umuntu abonaga ari kwandika ngo wazafu, babonye abandi bakamanda bashya. Wazafu buriya yarashatse kuvuga ati wazalendo ngune na wazafu wazafu. Aha reka twigendere turebere hamwe noneho bya bindi ari amakuru abantu bagenda bavuga uburyo M23 ngo abasirikare bayo bakomeje kuvamo bakajya muri FRDC. Kandi babwire rero abakunzi bacu, nta musirikari uva muri M23 ngo agiye kujya muri wazalendo, ngo agiye kujya muri FRDC, ahubwo kugira ngo mubyumve neza, M23 iri gufata umujyi wa Goma, iri gufata umujyi wa Bukavu, iri gufata umujyi wa Uvira n'ibindi bice, yagiye ifata abasirikari. Hari abafatiwe ku kibuga cy'indege, hari abafatiwe hariya muri Kamunzenze, hari abapolisi batari bagiye, hari abafatiwe hariya muri Katindo, n'abandi bari mu marezidansi agiye atandukanye, n'ubundi harimo n'abagiye bafatirwa mu ngo z'abantu bihishe. Noneho twibuke ko bari barahazanye abasirikari bamwe bakiri bato, ari abo muri Hibu, ari abo muri abajiyeri mu bagarde republicain, hari abo muri za Musheku, za Satande, za Gepa. Abo bose wasangaga abenshi badakomoka muri Est, kuko aya ni amapromosiyo yari yarazamuwe na Felix Tshisekedi. Donc nawe ni igisirikare cyaratangiye guhimba, ariko agahimba igisirikari abaturukanye babandi bakomoka kure, atari abo muri Est. Abo rero nibo baje, noneho barabafata babajyana bamwe i Rumangabo. Ntabwo bari bishimiye kuguma ahangaha muri Est. Abo muri Est abo muri Katanga, abaswayirofone, nta n'umwe ufata inzira ngo aragiye, kuko igihe cyose wenda reka mbivuge, abasirikari nabonye bagiye, nta n'umwe uzi n'igiswahili, bose bavuga iringara. Bamubwira akore interview mu giswahili bikamunanira, we akayikora mu ringara, abandi bakayikora mu kiruba, kuko ni umuruba. We agatekereza kuzavuga ati nzaguma hano muri Est, batuhereje ideoloji, nibyo tubona ububi bwa Perezida Felix Tshisekedi n'abakroshare biwe, ariko ngewe ndagwa aha cyangwa ndagumira ino ndi kuhamara iki. Agahitamo gutoroka kugira ngo arebe ko yashakisha inzira, arebe ko yazagera iwabo. Abo rero nibo mujya kumva mukumva ngo runaka ngo yagiye, ngo runaka n'undi yagiye, n'undi runaka ngo yagiye. Abo ngabo ni babandi bari gushakisha inzira zo kwigendera ngo bigire hehe, bigire iwabo, ngo bajye iwabo. Ntabwo tageti yabo ariyo kuguma ahangaha mu burasirazuba bwa Kongo, kuko bari bazi ko bazatsinda urugamba, indege bazajya baka ikibari, bafata indege bagende bajye iwabo. Bamaze kuhagira noneho batsindwa urugamba. Abo ngabo uzabona umwe, babiri bagiye, batatu, bane, batanu bagiye, bari kwigendera iwabo. Niyo mpamvu muzasanga ko, nibuka General Emmanuel Sultan Makenga yatanze itegeko, aravuga ati ushaka kugira ngo agende azagende, azandike kuri Seyse avuga ati ngenda ashaka kugenda, ntawe uzamutangira, azagenda. Ntabwo igisirikare cya Alliance Fleuve Congo gikoresha gahato,
ntibagushyira mu gisirikare ku gahato, kuko ubundi se unjyanye ku gahato ntindwane, nashaka ngapfa ntindwane. Kandi ntiwankundisha ibitandimo nka bariya, urukumva ko niba iwabo iyo bavuye iyo ngiyo kure, kugira ngo uzamwumvishe uburyo azakomeza kurwanira ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akarwanira mu burasirazuba bwa Kongo, iwabo azi ko hari amahoro. Hari abenshi bagiye bapfa, mwagiye mubona kuri iriya nzira uvuye za Gatogota gukomeza kuzagira Uvira, imiryango yabo itazi ngo baguye he, baba ari muri za Lubumbashi, bari za Pweto na hehe bariyo kure, imiryango yabo nabona ikaba izi ko bakiriho, wenda bagiye batanga amakuru bakayatanga. Ariko ngewe icyo nakubwira cyo, mu 23 nta musirikare umwana wijyanye. Umwana wavuze ati iwacu turi mu nkamba, ariko iwacu ni Nyamitabo, cyangwa iwacu ni Ibibwe, iwacu ni hariya muri Karehe za Nyabibwe, uwo nguwo kukubwira ngo azagenda biragoranye. Ukabona umwana wahariya uzi ububi bwa leta ya Kinshasa, uri hariya uvuka Muheto n'urugero, cyangwa uvuka Kirorirwe, uzagenda wagiye mu makoroshari biragoranye. Ahubwo niho uzabona bari kuva muri Wazalendo, abandi bakava muri FARDC, bakaza kwiripotinga muri 23.